Khandulia long suluk sudagatomon langno nonamat kapangsam jiapan United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee pen Nartiang IMLA mate Meghalaya Deputy Chief Minister Sniau Bhalangthar apan Secretariat along chetong damsi Khandulia long alam ki kapangsam serak jiapan katuning rika padodama birta nelitama perangke pen birta nang pali United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee atumpen kachingki kachingwai damahod Nartiang IMLA mate Meghalaya Deputy Chief Minister Sniau Bhalangthar amithang amat Khandulia long alam ki kapangsam jiapan lamchak chipidun Anparata Khandulia long kedo akhasia korte atuma phantame kedo ketha pame jilapen K kachibhong hede jiapanta alang ni pen katuning ripado Nitum ke Karbi Anglong si kedua pot ke hejan kapacarwo abidi langno avidet nang pobusi UKPO mate United Khasi People Organization ameipu ratane pen Nartiang MLA phan katuning ripado daw Kini ladap Shillong Secretariat along tum kewang la kene United Khasi People Organization tum kewang lo asikiram tang arni Khanduli long lamki pena jok sini tum dakwang lo Nasi darat kebang jiat tege lah kan lo, je rak non Khanduli along, non amat made prabjin pen ada non sam kitu ye pani tu darat MLA hadap local MLA nak yang MLA lo kadang li Sniau Bhalang Thar tapi alang li ke deputy Chief Minister of Meghalaya lo, nasi alang li kan alang li dong kebang jiat tege lah kan lo, itu darat non amat pelasu Khanduli along jadi ini angbong kacar usai alam ajok itu nang itu bedak kewang ke ada monamat monsam atau mon tapi jadi made ada mesen pen kedu ke tapi panci itu cikinya sungai lo masih dak itu malam itu advisor tu tapi di United Khasi People Advisor tu dihin rembang kudu atau bedak klepra dan member tu dapat kasih student union tu betul lo nasi alam tu mana mini tu Boy kan dami curolo ang tum bidi sore kipi pen kasi itu mendadak kewang lagi thang nata alam tak kali labang so non amat ada Khandulia long monsam atau mon kewang ye fan dapen kado ka bedak Khandulia rat dapen Karbi Anglong kedua rat tum dami ni kacuning ridam kacuning kang tungke ni tu makan akaprek nang matahari ni tu wadak kewang ke border isu alam de itu kewang kali itu kewang ke adat non amat ningkang sam apa de lahai cebong cengcek alam ke di pansing itu alam Lapen monsam prabjin pen kapedo jia phanta chingki chingwai po UKPO abidi sir Pius Sten Lapen Newell War anparta UKPO dihin rimbang pi Lucia Sten Lapen Khasi Students Union Karbi Anglong District Amaipu Mardias Sering Vincent Sten Lydia Mugdu atom chetodunsi Khandulia long prabjin pen monsam kidoji aphan kaching ki kachathan padapong ban muni songu ini rong ba jongi bawan kateka United Khasi People Organization gimana po East and West Karbi Anglong tangan pun pau di so kemen bagi so kya kum so mopi nama so tu war pin bening area jongaro handai pi wan kita kita itu ini menun satu watai kan kali jongaro ngah ya pi promise bangaru sim kya kum lokal meni do watai wan menta kasiro UDC USP la lecheto kabadon gitu huru ramong lah ngabla instok ya kata komba Perjung tuh ipai ba baro arlian. Nama pelikan betul ayu kenya sok kenya pra kena mana kasih. Nara umeniru USP disini. Semua ban form alis small peace committee tangki para lokal. Kenapa nak cai? Kekumju orang aru kerpan lang ni kumju ni berburu cetu taindo. Kembali banyak tension ni panik. Hajuk kapor kerpan di para lokal kasih besok tu balik karbiro. Banyak don kejung cong sai. Mde begini ya bo nia ni beben ma piso tu kar kum bolong mentai ka sarkar jungi sekali ka top priority man tebek ini purusa teka put ka samde ke ban yok menlek mata-mata ma ki isu ke besar alasan provinsi nem ki sare gele banai kumle le begini sarkar MDA ka jingi lam musa kora ke sama de tangan ki sarkar ke besim kia banu tia dan ngunu bek ini purusa bo wadi kata har pilayo I ka fast face la ka kum bolong mentan la po sken case
dan nak tu tanya jong pis itu lamdai banga pakala iman de deputy chief minister in charge iman chairman jang committee lamdai banga pakala ita no ro te iman kila sedang ikam man galing jonga no kata tanya jangan ada pisong committee ro labo terlibat di la discuss ber local people to ke headman ke rata ke danoi la persan ba kuno ban ya wan ke data ba kena muni yok na da interested na dan galing jonga ngaro so ipi ba ni ke sarkar climate ya sini ni ro so kum so mo pi nak benta kum no bo ru jongi pa ba pham pi pham like ke ni jing chong sing sa to thai dai ni ke te da wa kata kumlai sibon wala benga pe sa to thai do hande penpau so kumen piru sim kya kum sim kya ni sarkar nga kumlai ye pika United Khasi People Organization kajing sim kya chu pinga thai kan long ko se so hi hande som bhai sa ni kum sarkar ni hab ya step by step kaman lai kanu ko ni problem hari si pawan wa tapi ni ketet ko bai si bo tak wa bahaya pi mo men ni ba sim ka point men ke do ba tu silang chairman komiti jo betul tan bukan berde lokal lamin de PCM ni cha chu na pa man ke do ba do ko na ko tip kham sai lai dan la jong chairman ka ka ko beri area kata de ka tikar pa da ko pas ke message ke ling junga ni concern kum concern no pi ni patan